Ekitabo kya Zaaburi eshura y'igana 40 okushaba okurindwa aha bantu abanyamwaga aha mukuru w'abeshongozi Zaaburi ya Dawudi. Ayi Mukama onkize abantu babi ondinde abanyamwaga abateekateeka enamamba omu mitima yaabo abeeteera n'obutosha kurwana. Bashongwire orurimi rwabo nk'enjoka omu minwa yaabo harimu obushegu bw'encwera Sela. Ayi Mukama ondinde emikono y'ababi ondinde abanyamwaga abahanwire kutega ebigyere byangye. Abamaryo bantegire omutego n'emigoye bategire ekigoye aha muhanda bantega orugogo Sela. Nagira Mukama nti niwe Ruhanga wangye tega amatu iraka ry'okweshengyereza kwangye ayi Mukama. Ayi Ruhanga Mukama wangye omujuni wangye ow'amaani okakingira omutwe gwangye ah'izooba ry'orugamba. Ayi Mukama otiikiriza kuha omubi by'alikwetenga kandi otamukwasa kugumizamu n'enaama y'embi arekye kwehimbisa Sela. Abanyehinguririize nibeehimbisa eitima ry'eminwa yaabo ribamareho amakara garikwaka gabagweho banagwe omu byina batarirugayo. Orikugambuura atari hamwe omu nsi ekibi kihiige omunyamwaga kimuhwerekyereze. Nimanya ngu Mukama ryatonganira abarikubonabonesibwa arwanirira amazima g'abakene. Buzimazima abahikiriire baryasiima izina ryawe n'ab'emitima egororokire baryatuura aho ori.